video jong ka motion road block ulahiyar salang pi ban pensai pa ba hakabai de berkajinan kam ban ITK ban yada nakaklam COVID-19 hakatika sngi lai dan langru daw doktor pochna jong anong lang PHC ubak bajop pengrup MDC karambrai jerngam kisardar senong bat kiri urang ba ubak syempang simli ubadai video ulong belada kipai ba kim sngutu alor gaji ITK kide ban pan jing syai nek doktor ulong ru belada kipai ba kim simkia ban ITK kila bani kendu sibun kijing e ni injection ndal injek yu we arngot kitu kibreu sting kimi wanchu itu idawa isu tam subret katnu ngiyele satmo katu ru kali kat sajo pada denim dei to ti ka sarkar kale ni ko ong video le no le pencai kibreu pa iki staff jong pi deployed yekiwe pakilan department under your jurisdiction. Di kani ka vaksin pat kisasna po India. Bat menta ku mga ong pilay po kunay klur kalay lak adap njet. Nakinim don wear bayap, don wear ba klebik, don wear ba deko bat menta terterpi. To. Ngilek bat ay vaccination haswa jong katang ihable kunu ni habat pesai sa kibreu pi. Kibreu kilo kaman sai. Kamu ayu kani ka dawai. Klem tip sunjak lumar mo ni pesai ki. Okey. Katno ngina bat pencai. Wais pa alpon riu teliki snong ki don hapo masunut blok lada lek si snong si singi sistem ndap. Ngila kno lemna ma pi ki rengba snong ma pi ki nong sin sa snong ma pi ki rengba malang bat kum ta ter pi sim na mekanika jikit kli. Pi na kata daw kami kawai ka pasniu tam lang ni. Berkata ka pasniu kalau ni. Kimi naki way paki awareness program naki dukan siya naki napo kali na yaw lahat na kabaya batay start paralok bahana kani ka vaccination kan ana kan pendeko kan pendukon kan penjelankon bat kumta ter si kentingan ang ifima ngapel ni kijing siya mo wasngoy kibreu abakim man banjet kumang ong ipi nginom la ban bat iki dak ban jet kan ngim le don bor nginom pan bor nginom berngem nginom bersit Henry ka baca kaimo hai ni kita sorosnong kirang ba balang kiwe ngasi ong kumni kamtam ki sorosnong ma lada unika hakisnong ki jong pi ki don ki ba penting ki pun air ki pun smith ki ba batai spark kiba ong ba kani ka dawan jet kan pendeko kan penyiap atau ter list si kiba kum kita kibreu sim ka kacang ta kibreu submit your video at the very same moment I'll call arrest them nganong pendam nganong tingin no balik ngale ikani dak nakabenta ka bah kamiat jokimin sim kiba kodor ngamban si ban kapatok yunong misai armit ngapalak perjang po patok tang nakadaw fly sa kakrup sur pajak masin rot bakani ka vaksin hadin baladap njek kibre ku tia hap ai drip bat kisah dukun kisah jalan kun bat kisah anak kami ngapan apa ki doktor bat kulit hapa kamera ngapawan yo meuru ada doktor ada spesialis nawan kajing panmap ku sampai kamsu ngapa ajing senengi nek kita kataw nga ong iti mano kibam syai ka kani kadwa injek hakaja ka ba pinya batay stat ang todukan siya pinya batay stat akin ti sulok hakiba big kibatam banjing syai no video banjing syai ni kini ki doktor piang ni ka no lang PSC ka jan Bonsian kata kalut apo Shillong kalakhya bakinong pang kiwan na baro ki district jong ka jela ban sumar lo Shillong namar ba ki district hospital Bonsian ni kimpat biang ki machine ki babiang ki dan kita ki breu kumbang yong kita ki ventilator ki poi na po ministry hinday buon ki poi ang banga yoi nga syam dala de ki poi ki bamlong ki balong malfunction barabang ipet ka ventilator ngidon kam ki expert ki ban penyat yak tu ka machine nganong pi bakatu ka jing sa jonga sibnai kalapan kelai ka jingem jonga hadu kata hakabang ayoi babun kimensim priyo ngalada nyaw sibnai ngasa ang tu Henry Paulai ngot kimensim priyo kido hakabang ayoi dak malajong
Bat ibahayeng jonga idei bahen ru phosau ibayap. Bat ikhamlat im nakani ka klam covid khat ndai. Te kumno ban nyada yo uni knek knen Jepang. Kapan kong kadai kadawai ba. Kadai kajing ya social distancing. Kabaya syong jingai ne iwai pa iwai. Hey, kabaar, kabapandan kam yaki mas. Habadan beriu, hoi ngasutu kum hakani kasnong, kajaka kabasyet, kajingjar ban deng mas. Hendrai da fidan marwei, law yaka ringmen sim. Hoi, te habadan bajaka badan beriu, kajaka badan jika dukan sya, dukan bam kudun harai kajaka badan beriu pun beriu. Siapa habadan kam yaka mas. Namar fitip uni ukunyang. Usapriang da kini droplets neki umbia. Bat kum juru kila lap syuk ba usapriang nakili air tang nakajigri mensim ru ngila ban yo uniu jingpang dai te kabalai ru ni pendan kam yakini ki ban sat yaki kiti uniu khnyang uset song kini kiti semprek kiti jong ngiro dengi bet na ubriu uba yo corona dai kabakhat do kabadan kam tam do ketika vaccination dan ni kajing ai inject kabagi la sedang lakatukan ni ki benai kita yo hakan dika jaka hibur kawai